alt taagid. Väga hästi, 2 sirget ja alt taag. Jalaga ja hästi, edasi. Klintsi, võta ümber kinni ja klintsi. Jalaga, Madis. Põlv. Põlvega, Madis, põlvega. Alt taag. Põlv, nii. Püsti. Kindlasti. 2 sirget, alt taag. Kohe läheb. Fight! Sirged. Ära mine nurka. Nurgast välja. Tule välja sealt. Break! Ei maadle. Väga hästi, väga hästi. Edasi, samamoodi. Tee mõlema käega, tee seeria, ära tee. Otse jalaga, võta vastu. Väga hea. Uuesti. Siis kui peale tuleb, siis võtad otse jalaga. Klintsi, klintsi. Võta klintsi, väga hea. Ära keera selga. Fight! Otse jalaga ette. Lähed käed üles ja Otse jalaga ette. kaitse pead rohkem. Lahtu tal jalaga. Liigu eest ära. Madis ei lase. Liigu eest ära, Madis. Tule välja sealt kohe. Löö vastu. Ei lase pead alla. Madis ei lase pead alla. Üks on töö. Madis, sa suudad, sa suudad. Jalaga ette, jalaga otse ette. Jalaga otse ette, kui ta tuleb peale jalaga. К следующему матчу подготовиться. Конрад Михеев. Läheb, sööta, sööta. Красного. Эдгар Синий. Järgmiseks matšiks ette valmistada. Püsti kohe. Tõuseb David püsti. Konrad Mihheev, sinises Edgar Hoia käed üleval. 4, 5, 6, 7, 8. Ära lase. Läheb edasi. Fight! Tee otse jalaga talle kõhtu. Tee otse, kui peale tuleb. Peale tuleb otse. Sa võtad pikem jalaga. Kohe püsti. Madis, sa suudad veel. Läheb viimane minut. Ära otse jalaga lööna. Püsti. Nüüd hakkad lõukikki tagu. See ei toida enam. Fight! Lõukikk, lõukikk, lõukikk. Tea vastu veel. Lea vastu. Tee põlvega. Parem sirge võtad vastu, kui peale tuleb. Parem sirge, väga hea. Käed kaitse. Uuesti. Nii, väga hea. Kohe püsti. Püsti. Keera ümber. Natuke veel. Parem sirge lendab peale, parem sirge. Väga hästi. Tubli, Madis. Tule siia. Pista käsi püsti.
Selles matšis seisuga 3-0 võitis punases nurgas Nikolai Petrov. Добрый вечер, как тебя зовут? Добрый вечер, меня зовут Николай Петров. Сегодня состоялся чемпионат Эстонии. Скажи, пожалуйста, какое ты место занял? В сегодняшнем чемпионате Эстонии по К1 я занял первое место. Мы, конечно, тебя поздравляем. А как ты считаешь, что тебе обеспечило первое место? Во-первых, я готовился к этому чемпионату очень тщательно. Дима меня тоже готовил. И вера в себя тоже помогла мне. Как долго ты занимаешься кикбоксингом? Почти год, в июне будет ровно год. Какие у тебя дальнейшие планы? В дальнейшем я собираюсь продолжать биться, завоевать первые места, завоевывать и продолжать свою карьеру. Большое тебе спасибо. Мы еще раз тебя поздравляем и желаем тебе успехов. Спасибо, всего хорошего и вам.